no na say yet na say ya na nkomotwetwe no a ebre na so a ye ba bedi nkomodo na ye di nkomo say so dia na mekai we say Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane we say phones, laptop, printers, accessories, Franco TV we di aba, Franco air conditioners, tabletop fridges and CCTV cameras in the installation nyina no obenya bread wa ye amount gati mitia say no hwe me phones so a me hu de yakwaso wo fie nyina Franco ebe ya ma download the Franco app ne to phones wo bie mu adwumadi o mu di bia no ewo ho na ne wo mu edi enkita ho na DBS Industries Limited se menkai was strada na idan so bono de wo mo na age ho abaso bode enti no mo nkasa Alozin Trusses no na de a wo di kuri dan no so ma wa o ma 100 years warranty no wi a wo de Colorlink Plus akriso no amo no so 20 years warranty wo to de ma mienu ukuta 120 years warranty DBS for nko am e be wo nei concrete works nyina no wo de aka wo adwuma ho na esne se menkan kire se enye se oye obi adwuma nko na otua snete yeye wo ya nkwankra adwuma na wo ye e bia wo to ombrodo wo ye store wo botire opamode a mo nyina no woni mo edi dwuma ti no anso no mbaba be yenkita ho ono mo di nkita ho ni wi abosumi bia de obetumi atua no na de o ma mato no se be ya wo nkokora brem no mere wa bomu no wo benya nhia chi ba na ja chance esi aho hene nti na ejina morre na se nwumen na ekra mo matena se amede enkomotwetwe ebrewo Dr. Sharp Herbal and Prayer Center Hong Kong na ebedi doctor na nkasa atenase doc mache ejoso na mpombo ko de bibia boko ede nyankopon ase ami adawo ma bibia mpa boko so agramofo so adu omsala bibia da ne kwam akade aka yenhwe bia ne de kan obi hwe si de bia koto hofro ba ensuo mu nti yenhwe Dr. Sharp Herbal and Prayer Center edi adwuma pote na wo ye wo wakache wo Dr. Sharp Herbal and Prayer Center de yadie ene yesa yadie a ebro nipa adwen no onte ase so obi won mo de akina wontimi enya yaresa no eno na yesa ede bu nipa yede haban de be ginipa firimu obi won ma wachinchina bre obi won ma nyesu ni ska o ska all right but ye na dura nko what you say esan say ye wo kwan bebre wo no ma aya de fa so ba say what you say ebi timi ye duabo bi wo krampa na ye ni tandua yabo obi busuani bi akwa ebone na ebi a ya ono na giduabo na wo no nsoso no ebia akokwa mpempenso ababedu so what you say eba ne sa bi wo motimi de kina enyeye aya na onyi ni se aduro ho ana se aduro ye adwuma aduro nya adwuma nka Minister of Health me ba chonka o magana for o ma lances for Herbal ayino what you say na bi mo nso ono ma hospital ni ade te chom se we aduro ono ma utimi nya cancer ni ade me ba cho enka Minister of Health no me ba chonko mbetwam what you say because ye dwuma die no obia odi dwuma bia anu oden no eyen haban e no ode yen oni lances ni ade na Minister of Health approve na me ba cho FDA ni ade be pa ne sesia onti me kura on be chu sesia what ya say enti se omo no ma ayi krata ade a na chese eye adwuma what na me cho na sesia on se ayi ni hoi 5,000 say yentwa na yi ne currency anewo 5,000 ebom 50 million debi say epim 200 yes intinu ntimi nka say wo nkwa organa no di 5,000 currency what you say woni hwan na bedie o de to ade o mai ho mpanyimfo no wo mu no de na kese ye adwuma but ebi mu adwumadie no omu nim adwuma no ani so what na mecho na se mesesi aya mekire bibi se nipa guanu mbebra metimati aduro ote na mecho aduro no ya kire me na nam na kire me onkransa yefri ache what na mpanyimfo obet me na omode saa yi no ema me what na mecho menya aduro ma ne mfeli obia e wa atiasefo asase su nipa ba ku mponi won ma obetima yi no wo Ghana anum sesi gise me manaduro nipa no wa anom okay what you say enu ntina aya mitimi eye bold say obi say aya adwa mu obi na anye ya onfre na onye de be onka nkire mu na muzuso no munte
what you say we bia wa interview me say na onte na wa bom payimfo na mane na we say yi me firi so nipa no be ma proof what you say na nu achi no nipa no kra no me say me di sika be ma no me say ama no sika be 150 million ah ya di ama no because my wasting the time what na me cho my dada no my wasting the time what you say edo no onum kogu ne yem no kra no so what na me cho na say sa na tie eji Dr. Sharp onum nya bia ya ye ko ubeka so obesando ya de akọ mepa cho na lie obi abodam kra na ya gwo bibia ne se na etiu wote na me cho na se ya ka se dama da bia me ka ho asem nka wo firi ba bia wo firi bai nka bon se abodamfo na omadwen nya adwuma nka bon se ka nenkwa nka ka ku bodamfo be tenka ebe ye ni ususu de amama na mboa enso omadwen ye na ka abo mu ana meboa ne obeka ana wahu bi da sa na tie enti bibia na ewo nsem ewo ho ene nuoma a ekire wate na emekire na se sa na tie nti aduro ye no ena meche se nipa beti magu ha ye nkire waduro aduro ye no sa na bi mu de na tie ohu ayi kakra bi a no no nso so fi se oye aduro enko ye etese ne wasu adwuma ya shada pon wo so master pon wa me na me ka cho ne o ma be ku atia o sa aye true ubetima ko biye wadwuma so enye papa me na me se wo ya obenya problem o tia se ye wo sunsum ne ayi o e bia hanom nipa be 20 wa ha meti aban no e bia me fan se ni otwa camera ana wo kura na e bia o mfa na meti aban de ayo wo ti ho a metima ti aban no se e bia yafun ya de ha ba na metima ti ni e dangerous be 10 9 na mati we na afra ni ebetimi akio no me de ni nyina nso bebom me ye ya na mayi papa na firim nti se be nkira na se wo no se wo kwakwa ya oti we ya wo de kan ni pa na ne ye furu ni ye che wo no se on se ne tie na se sa no wo kire se aduro no okrofo so mu ye bidie so nya aduro bebre wo no ma wo nya yi wa wo ti ne me che na se sa na tie bebre wo no ma ya won sem bebre wo ho nti wan hwe ya wo nya duro ni obi okura na okoti mama gateni ade ama na eto duro no aso obi se ne sisiye ne ya wati ase na nka yi anka nkrofo ni mo no medada ohu ne se ne tie na se wose wo ba be ti se Dr. Sharp Herbal and Prayer Center wo ba ye ho no ma ye hwe nuomam ye hwe ade wati de mecho na se sa ade na ye ono sunsum ta akire de na di akire enti ama wo yare on se obi ko Yesu ka se we yi Peter bisa Yesu question bi was we anya ne nana na gya na ebone ama na nifra ne mum se be nyankopɔ ani onyam be de be ebeda di what na me chonas enti yade e makeke nipa yare keke u ufi on ma on se branch ba ko na cancer dan so we dan so so lot of what na me chonas enso so na panyimu bi pa na ote wo what na me cho wana nku anyini anka sei ensem bebre obi abadamfo asema sebe mekan ana enuanom o madwene se na ehuom omonum nzu papa okohu bibi na da fama wodi onum di wema bia ama ne yam wo yare wo na wonum nzu agene kai no wo ya gese doctor tro di wema ma what le mecha abrebi nurse ni bia mehwe ne papa ba no oso mbisa ne papa question bi ewa yi bolga papa no bufu ma ne sore ye chese nie obisa no se odi aduane odi ne te se ebia wes ayi bia chese bola de kura ade ankye what ase me fan se bola kura na nkode toto ho a se nka udi aduane egu bola so a nka no kura ye nka ye better kura be 98% what na me chona sa na tie enti se yare sana se wa humu obi wo ho a na me cho se ye onioma bebre wo ho ade no me enioma eba ayase kura betima nya asem wo ho ayase keke no what na me cho na se nti ye onioma pii ade yade eba me honom yade a menya miensa eno de achacha kwata na kompo eno on se obi wo honom nso so a ne mre aso se
o frat as frasa so ende eno no ye different thing what dem cho ono no ye ndan a sa nipa no bewu be apart from no yade bia no ono ma obefre ya ufre ye ne asie betima ya ma ne antima anya ama wa bredu sika be ma Dr. Shab me hwe benim se ho no ye Dr. Shab Herbal Imperial Center oti ahaban meti ahaban ye wa ahaban a ye de boye ho ban ho bebre wa ahaban a metimi abegi bia bom ho ye de boye ho ba ewo ho ne ebetimi ama tambia no adwuma wo ye ni sika transam wo ho ne ebetimi ama wo chese wo ho atọ wo sika sam akoye so ati ase eno wahu yo adibi wo no ye friends sasa sasa what you say enti na mu bu bebi se mekum tromo edare sasa duro de ke wonnam kwaye mu ni na chia what ne mecho nas ya obibia ne ade a ye de ye what ne mecho ya wo ade bia ne ye de ye na no na me kire ade bi nkrofo bi ade bi ye wo ade bi wo ha umu but eya nioma bebre what ne mecho ma me kire atiefu ade bi kakra bi wonim se onim owo minimo owo se bible mo ne bronsam sa na bible Revelation chapter 7 12 verse 7 come was and there was a war in heaven said what you say wo kan ba sa na tie na owo nim ade eku no wonim na chiwade owo chiwade be mienu o ti ne mechuras ba ko wanhwa mpanyimfo na omde ye adwuma betu hu so onim tawa yes ayi bi ubo se na mpanyimfo na omwe enya se ne de enti na omwe owo achiwade no nti se bronsam manifest no as wo a sa yi no nso so no eya ade sunsun mu nyoma pa aba no na eku no se wate de mecho na nti ade bia no ewo ne nyoma betimi aboama nyoma no akọ animu anase ede ahoto ne nyoma bebre abre obi hwe o he na obi hu obi pese obi hwe me a me ni branch oba bia me wa ka soa ofa ka soa ka usi overhead ho a na wa fa ka eko new market ka soa new market road no so no aka so obesi o ADB bank ADB aya ba akopɛ na wɔka so ADB bank ne ye ba akopɛ usi wo ADB bank na so ofiri ka so na eba building ba ko abrosem bia toaso ha first kra na wono mo won ya ebom ufa right ho a wonsani fa so a bonse fitafuo bi wo no ma wo do careful right wo no ma bizasa ko Dr. Sharp if you bisa bank for no kra ye ko nche first na nka mo amanfro bet ye free ho ubisa bank for kra mpa obi anim obi ko ye adwumadie no obi a se wate ase number na ye say me number se ne ye 2 eno na wo TV na anim no bet me se abo 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 every day be aso no me ya adwuma every day enfa mo say kwasia da say every day bia no me ya adwuma e na obi frɛ nso a mane mfo so say bia opese chinchira one me kasa because adwuma dia me di no e dɔso ye da say nkura na ye tire ni wom ntu frɛ obi a e kire so a ode beba ye ho me patro yate yabusia no na say Dr. Sharp Herbal and Prayer Center na ya twetwe enkomo no wa kire na kire kwa number no so e na gu screen so ye na ye ho mrata ye ba de aka kire ni na no e beto so